Почитувани присутни, добро дојдовте во уште едно издание на Астрорум. Ова е една разговорница каде што звезди од странство и од домашната сцена разговараат на тема литература, култура, уметност. И како што веќе знаете, по повод издавањето на автобиографијата на доктор Неле Карелич, а денес имаме ексклузивна можност вако одблиску да го запознаеме или да дознаеме нешто што досега не сме прочитале за него. Јас ќе му посакам и нему добре дојде и се надевам дека нема да имаат ништо против. Ако можам со гостите да разговарам англиски, можеме да разговараме на јазикот кој што порано не спојуваше сите и кој што најмногу го разбиравме. Како и да се вика. Тој јазик. Јас сам баш тио да питам, дали мене рачунате у домаќа книжевност или страну? Јесте ли очекивали да ќе ова книга да постигне такав успех и да биде тако популарна, па ево и у Македонија очигледно? Pa naravno da nisam, ali ja i kad nešto radim, bez obzira šta, da li je muzika, da li je televizija, da li je pozorište ili pisanje knjige, nikad ne razmišljam o tome da li će taj projekat da doživi uspjeh. Za mene je jedino kriterij ono što ja osjećam onog momenta kad završim. Znači, kad smo napravili zabranjeno pušenje, kad sam napisao te neke pjesme, nije me bilo briga koliko će ljudi to slušati. Bilo mi je samo važno da ja budem sretan i zadovoljan i ispunjen tim Božijim darom koji je meni dao, ja kroz tu muziku njemu vraćam ili već šta radim, ne znam ni ja, razne su teorije. Tako da i ni za ovu knjigu nije mi bilo toliko važno da li će to biti veliki uspjeh ili ne. Međutim, svakako da je, kao i svakom sujetnom umjetniku kao što sam ja, bitno da to bude uspješno. I ovog puta knjiga me je bukvalno vratila u samu žižu interesovanja i u Srbiji je uspjela da me podigne u neku poziciju, kako da kažem, zajedno sa nekim estradnim umjetnicima koji su u tom momentu popularniji bili od mene, ali ta knjiga me je uspjela dići iznad njih. Nisam očekivao toliki uspjeh ni zbog činjenice da je nisam pisao dodvoravajući se. Jer obično takve knjige, obično u takvim knjigama autori žele prodaje radi da naprave tekst o nekome ili o nečemu što je interesantno za javnost. Tako da u knjizi nema ko se s kim posvađao, ko je kome razbio glavu. Pikanterije. Pikanterija jest, to ćemo ostaviti nekim drugim ovim umjetnicima. Vidi se da je organska knjiga. Jeste. Ona je pisana iz dva motiva. Prvi osnovni motiv je bio da svojoj djeci ostavim nešto. Da im, kad ja odem, a prije knjige sam imao prilike da napustim ovaj svijet, sjećom nisam, jer ne bi napisao moju knjigu, da kad odem da oni vide odakle sam. Odnosno da shvate svu tu konfuziju koju su odrastali. Jer moja djeca, čerka i sin su rođeni 90. godina. Znači njihov život je po prirodi stvari haotičan. Drugi motiv je naravno bio to da ispričam svoje viđenje događaja koje su se dešavale u Sarajevu i u Jugoslaviji 80. godina, jer mislim da je taj period neobično značajan za istoriju svih današnjih država ili već kako se to zove, i mislim da je to bio bez ikakve sumnje najinspirativniji, najuzbudljiviji, umjetnički, kreativno najuzbudljiviji dio, pa mogu slobodno reći, u istoriji svakog od tih naroda koji su činili Jugoslaviju. Samo primjerice radi, naročito u subkulturi, primjerice radi 1981. godine na Pulskom festivalu u današnjoj Hrvatskoj, tadašnjoj Jugoslaviji, u finalu velikog festivala su bila 3 filma. Jedan se zvao Samo jednom se ljubi, drugi se zvao Sjećaš se Doli Bell, a treći se zvao Ko to tamo peva. To su 3 filma koja ulaze u 5 ili 10 najvećih filmova ikad snimljeni na ovom terenu. Mi ćemo živeći u svim ovim daljim državama narednih 50-100 godina nećemo uspjeti da postignemo kvalitet ta 3 filma. A kad bi govorio o muzici i kad bi govorio o godinama ko je šta izdao, 81., 2., 3., 4., 5.,
ne bi nam bila dovoljna ova emisija. Danas kad čitam ovu knjigu, ona je jugonostalgična, ali kad pomislim, ona je sirovi jugoslovenski realizam. Znači, to je bilo lepo vreme, romantizam. Vi pričate i u pesmama Jugo 45, ono na kredit, idemo po farmerice u Trst, radimo ovo ono, ali je uvek bio smeh prisutan u kućama. Sad ću vam reći, ja sam se u početku strašno ljutio kad mi neko nazove jugonostalgičarem. Jer ja to u suštini nisam. Ja sam neko ko istoriju posmatra, a ta godina je već, odnosno ta dekada je već smještena u istoriju, koji istoriju posmatra prilično realno. Ono što je, i te 80. godine su bile pune kriza. Ako je ko imao pravo da govori o tim krizama, to sam bio ja, jer sam ja uživo pratio tu krizu i kroz svoje pjesme i naročito kroz nadrealiste smo mi tu krizu fokusirali i predstavljali je javnošću onakva kakva jeste. 80. godine su bile godine koje su počele smrću Josipa Broza Tita, znači jedinog garanta te velike zemlje. Da li je on znao da kad umre, da je on odnio i zadnji pečat kojim je ta zemlja trebala da bude zajedno ili nije, to je sad više posao za nekoga ko se istorijom ozbiljnije bavi od mene. Zatim je počela sa stravičnom ekonomskom krizom u kojoj mi nismo bili svjesni, a to je, ako se sjećate, nije bilo elementarnih životnih potrepština, šećera, kafe, goriva, vozilo se par, ne par. Bilo je dakle nešto što kad bi danas uveli ovdje, pala bi vlada za 2 dana. I ovako je pitanje. Ne mogu da garantujem. Treća stvar, krenula je jedna stravična društvena kriza koja je evoluirala u nacionalnu krizu i na kraju je iz te društvene i političke krize, padom i razbijanjem od Saveza komunista Jugoslavije, počeo rat. Dakle, sa te tačke gledišta 80. godine, na 80. godine nipošto ne možemo da gledamo sa nostalgijom. Ali, 80. godine su imale ideju vodilju, imale su utopijsku sliku svijeta, imali su ono što danas fali ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego svuda u svijetu. Ali kakva muzika, kakvi bendovi? Oni su došli kao rezultat te utopije. Znamo kakve ste maestralne pesme, tekstove napisali, ali da li ste sumnjali da li možete da napišete ovakvu knjigu? Jer vi tako prikazujete Koševo, Sarajevo, te detalje, klupe, klubove, bendove. Čak je ja sam se oduševila kako pričate o sebi, kakav ste haotičan i sve, ali kad vam se desi takvo čudo kao infarkt, onda počete da razmišljate kao švajcarski sat, onako precizni, tačno gdje treba da se ide, koga treba da zovete. Ne bih volio da vam ne bih vam preporučio takvu situaciju. Bolje je da probate da li ste svjesni svojih postupaka u normalnim okolnostima. Ovako, knjiga je, odnosno ja sam lud i neobuzdan čovjek, ušao maltene u svaku od umjetnosti osim slikarstva, to stvarno sam totalni antitalenat. Ali od svih tih umjetnosti koje sam dotakao, pisanje je ubjedljivo najteže. Jer tu nema, što kažu ovi naši prevaranti, nema laži, nema prevare. Svaka druga umjetnost ima neki instrument koji vam pomaže. Reditelj ima kameru, ima glumce, ima svjetlo. Ako glumac proradi, reditelj treba da sjedne sa strane, zapali cigaru i da uživa. Ali ovdje je čovjek, pisac je jednostavno sam i potpuno, kako da kažem, bespomoćan. Ima prazan papir, odnosno prazan ekran u ovom momentu i na raspolaganju 30 slova. Ne znam koliko vi imate u makedonskom. A vi imate pa vama je lakše onda. I ta borba sa bespućem je u stvari najteža. A što je najgore, svaki početak ili bilo početak stupca ili ovoga, kako se kaže, poglavlja ili rečenice, vi možete da radite iz hiljade uglova. Nikad vam se ne može desiti, a recimo te prve rečenice su možda i najvažnije,
najvažnije je kako da prvom rečenicom obuhvatite, preuzmete pažnju čitaoca i kako na koji način da počnete svoje djelo. Otuda je objektivno pisanje pjesama meni bilo mnogo lakše. Jer meni stih ide. Ja sam postavio sad predstavu o Tesli koja je kompletna u stihu. Tako da to mi nije problem. Ali ovo je bilo zaista onako mučenje. I ti detalji o kojima vi govorite, to su neke ladice u vašem sjećanju. I vi dok pišete, vama se te ladice počinju otvarati. Vi imate jednu interesantnu kategorizaciju. Lidere bendova nazivate ili dvorskim šutevima ili Dvorska luda, je li to? Luda, da. Okay. Ili sveštenik. A vi mi nekako... Više sam luda. Objektivno. Ne bih rekla, nego vi ste neki prorok. Vama je uspjelo u top listi nadrealista da proreknete sudbinu zemlje u pesmama. Ovdje proričete, znači ima nekih trenutaka transcendentalnih. Tu je i Arhangel i ne znam šta već. Jel osjećate da dobro poznajete tu bivšu zemlju i ove prostore da nam se čini da sve uvek predvidite? Korak ispred svih. Nisam ja, ne mogu time da se baš nešto hvalim, prije svega nisam uspio to da unovčim. Da sam bio pametniji, otišao bi u kladionicu i dao bi da će se Jugoslavija raspasti 1:15. Ali ono što je mene, odnosno način na koji smo mi dolazili do tog proricanja je u suštini bio prilično intuitivan. On nije bio rezultat neke naše političke pismenosti. Čak naprotiv, Đuro i nema pojma o politici. Ni danas. Ni Zenit. Ja sam bio onaj politički komesar. Ja sam otprilike znao ko šta misli. Ali naravno nije to bio rezultat moje upućenosti, nego jedne vrste dedukcije, jedne vrste razmišljanja šta će se dogoditi ukoliko kriterij po kome danas putujemo ostane na snazi do krajnjih granica. I, nažalost, kriterij je ostao na snazi do krajnjih granica i danas je isti kriterij. Danas zaista vidite u svakom ćošku, na svakom ćošku, ne samo u Bosni, nego i u bivšoj Jugoslaviji, nadrealiste. A što se tiče ove igre sa nadrealnim i realnim Arhangel i sudbina, bilo mi je glupo da počnem priču, da počnem svoj autobiografski roman. Rođen sam kao vrlo mali, te i te godine bio je snijeg i to. A bilo mi je opet glupo da počnem da pričam o sebi u zadnjem momentu, kao otišao sam da kupim ne znam šta na pijacu i zabolilo me grudi i dobio sam infarkt. Pa sam pozvao u pomoć nadrealno moje ja, Arhangela i ovu, kako se zove, sudbinu da mi malo pomognu više oko pisanja. I onda sam u stvari dobio tu emulziju ludila da je nadrealno i realno izmiješano. A da li mislite da dobrice uvek stradaju? Vi ste jedan dobar čovek koji... Ako sam uspio da sebe predstavim kao dobrog... Pa ne, vi to tačno potencirate da postoje... Nisam ja sebe vidio kao... Ne, ratni profiteri postoje, jeli? A to je drugo, ja. Iz Sarajeva su se spasili uglavnom oni koji su bili vešti da se spase, a oni dobri ljudi baš i nisu prošli dobro. Mislim da znate ko su ti ljudi. Verovatno će i ova knjiga i vaše postojanje da bude da ih podsjeća da nije valjalo ono što su radili neki. Kako gledate? Pa znate šta, nisam ja taj koji treba da dijeli ljude na dobre i na loše. To radi ona iznad nas. Mi smo ti koji tu živimo i koji smo vjerovatno svi uvjereni za sebe da radimo, da imamo dobre namjere, da radimo pametnu i dobru stvar. I tako da i oni koji su se bogatili na račun onih koji su ginuli su mislili da je to jedan normalan i prirodan proces, jer pobogu ako se već mora neko obogatiti u tom procesu koga nazivamo eufemistički tranzicija, a u stvari se zove otimačina, bolje je da smo mi ti da uzmemo to nego da to damo nekom drugom. Rat je napravio te tajkune i odnosno oformio je, stvorio uslove da se to dogodi, ali suštinski
ta pljačka, pa čak i sam rat je bio rezultat prelaska iz jednog sistema u drugi. Odnosno, profit je bio taj koji je srušio Jugoslaviju. Pobjednici ovih ratova 90-ih nisu ni Srbi, ni Hrvati, ni muslimani. Pobjednici su Raiffeisen banka, pobjednik je, ne znam, ove kompanije koje su ušle u ogromno, i banka Inteza, već koji su ušle i koje sad i ono malo para što imamo kupe sebi. Sad, da su oni dobri ili loši, to već nije do mene. Malo da pričamo o bendu. Novi je naravno No Smoking Orkestra. Je li to logična posljedica zabranjenog pušenja ili je neminovna stvar ili kako doživljavate? No Smoking jeste neki logičan razvoj, ali mene, ne benda. Ja sam bio taj koji je napravio taj bend i ja sam shvatio da je došlo vrijeme da se polako iz jedne faze u kojoj sam bio 80-ih i dobar dio 90-ih godina pređem u jednu novu fazu, mnogo izazovniju, mnogo uzbudljiviju što se umjetničke tačke gledišta tiče i naravno mnogo, kako da kažem, mnogo zanimljiviju meni jer se taj bend proslavio u svijetu, a ne u Jugoslaviji. Tako da je No Smoking posljedica mog sazrijevanja. Emir je tu igrao važnu ulogu jer je on bio taj koji je već bio odškrinuo svjetska vrata. Već su bila otvorena za takvu jednu stvar. Ali opet bez ozbiljne muzike to ne bi moglo da opstane toliko dugo. Samo sam ja svirao sa, ne znam, jedno 12 godina. U periodu od 12-13 godina bio u No Smokingu, a evo oni sad sviraju i bez mene. Znači da je muzika ta koja je održala cijelu tu priču. Pa tako je jedino ispravno. A opet s druge strane, zabranjeno pušenje je ali vi ste imali ogoljenu muziku, ali angažovane tekstove, uopšte niste bili naivni. Ja vas doživljavam kao seksi pištolje, Sex Pistols, Balkana. Znači, vama nešto imputiraju i folk i ne znam šta, vi stvarno u muzičkoj matrici imate i reggae i rock'n'roll i sve živo za zabranjeno pušenje. Ali su tekstovi bili oni koji su imali problema sa vlastima. Najveća moja satisfakcija danas je činjenica da ja mogu sve to danas da čujem i da slušam i da stojim iza toga. Pošto je već prošlo toliko godina od tog vremena, postoje ljudi i klinci koji su pisali diplomske, čak i doktorske radove na tekstove zabranjenog pušenja. Jer vidite sliku svijeta kroz jedan jedini album. I ta knjiga je, ajde da se malo hvalim, i dugo nisam. I tu knjigu su sada, rekli su mi moja prijateljica... Uvrstili neki program? Da, na fakultetu, na katedri za istoriju Filološkog fakulteta u Beogradu. Znači, ona je ušla u taj neki... Hronika jednog vremena, stvarno je onako, nije autobiografija, ali kroz vas vi pišete... Pa, to je otprilike tako. A gdje vam je tu familija? Evo, supruga vam je ovdje, ćerka se zove Jana, tako, i Srđan. Pa, i Srđan. I Srđan se još nije rodio dok je knjiga završava 92. godine. Suprugu nalazite, vjerovatno. Ako pažljivo čitate, vidjet ćete. A i kćerka se na kraju pojavlja jer je ona bila mala kad je taj sam pred sam Jana, je li vam to nešto ostalo iz vojske, pošto ste ovdje služili vojsku? Pa Jana je neko opšte slavensko ime, koliko ja znam. To je Ana sa dodatim je... Pa svi redovno vezuju za Makedoniju, ali dobro. Pa ima i u Češkoj, ima i u Srbiji. Pa kažite da je zbog Makedonije. A da, pa što da ne? Ja vam bacam onako da osvojite publiku, da prodate više knjiga, a vi se pravdate. Ne pravdam se, nego pokušavam da bude realan. Volim ja Makedoniju iz tim. Vi ste pomenuli, čak se sjećate nekih pesama, budili su vas. Da, ja sam ovdje bio u Skopju, na aerodromu Petrovec, u vojsci i znam da je svako jutro počinjalo sa ta-ta-ta-ta, buđenjem, onda se napravi krug od 15 minuta trčanja i onda puste radio. Preko razglasa dok mi doručkujemo, idemo to. I pošto smo bili u Makedoniji, išla je stalno makedonska muzika. I ja sam, po početku mi je to malo kao starom rockeru, odnosno tad mladom rockeru, smetalo što ne puste Azuru, što ne puste Riblju čorbu. Ali poslije sam počeo da uživam u toj muzici i ta muzika se meni uvalila u mali mozak
do te mjere da sam ja postao praktično ekspert za makedonsku muziku. Ja mogu sad da izađem na kako se to kaže, na Megdan, bilo kom poznavaocu u Makedoniji, da ga pitam da li zna ovu pjesmu. I sinoć smo sjedili u jednom restoranu i naš domaćin je htio da provjeri moje znanje i naručio je pjesmu Sev dole, parole, parole, sev dole, srce ligoli. Pa normalno, non stop sam to slušao. Dobro. Kao što znamo sve replike iz filma Ko to tamo peva i tako znamo i Top listu nadrealiste i onako ponavljamo, sjećamo se. Koja vam je najdraža situacija tamo ili ono što se kaže masterpiece? Pa, meni je vrhunac ipak Minka. Taj koncept da vi imate, dakle, taj čovjek, Ogi, koji je glumio Minku, je imao 3 puta po pola minute puta 7 epizoda. Znači, on je imao 7,5 minute, 1,5 puta 7, 10,5 minuta je imao za promociju svog lika. A on je napravio remek djelo koje su, cijela Jugoslavija je pričala o Minki i čak smo mi dobijali pisma, na primjer, da neko nekoga naziva Minkom zato što dobro kuha. A mi njega nikad nismo pokazali u kuhinji. On je uvijek sniman u jednom tistom kadru. Ja bih, da sam profesor na fakultetu dramskih umjetnosti, ja bih zvao... Učili ovo kao... Da, ja bih pokazao studentima i glume i režije kako za 10 minuta, ali to je 10 minuta raspoređenih u 3 mjeseca, da napravite lik, ali ne lik, nego napravite hit koji je neviđen. Zamislite da je Minka, da je sniman film sa Minkom. Pa Čkalja bi bio tužan. Čkalja bi bio premazljiv. Mr. Bean bi se ubio. Pa on ima koliko vremena. Ja mi kažem Ogiju, ajde uđi, izađi, iznesi to, stavi to. On se okrene i kaže, ja emisije Igovana i sve kaže. Čitavu istoriju jednog mentaliteta, jednog naroda, jedne zatvorene sredine, jednog i naravno on je, pošto je uvijek je pošto je nije bio sklon narkoticima, uvijek je negdje svoje ubacivo i u jednom momentu kaže jednoga Crnko Afgan. Ne znam da li znate šta to znači. Afgan je onaj roba iz Afganistana. Tako da je to je meni recimo istinsko remek djelo. Ovo ostalo je bila onako duhovita politička satira i ona kao takva je postala objektivno dio kulturnog nasljeđa. I vam se neko posle ozbiljno približio bar? Nije stigao do vas, ali... Teško je, može. To su bila potpuno druga vremena. To mene stalno pitaju ljudi da li to je danas nemoguće napraviti jer danas ne postoji forma koja može da izdrži to. Televizije su pretvorene u firme za grabež rejtinga i tih čuda i način razmišljanja današnjih, prvo, privatne televizije nemaju urednika više, to ne postoji kao institucija, to je onaj koji je vlasnik, on određuje šta će se snimati i na koji način se to snimati, to je opšta katastrofa. Srbija je poznata po humoru, istorija srpskog naroda je vezana za humor, broj onih koji su se bavili humorom je nenormalan, kvalitet izuzetan od Domanovića, Nušića pa do Duška Kovačevića, ali takva zemlja nema ni jednu jedinu humorističku emisiju, 2 humorističke emisije od 150 kanala. Teško je da mi neko može reći da je to slučaj. Ja bih završila ovaj oficijalni deo intervjua i produžavamo mi, ali eto da damo neki okvir. Pa dobro, ja poludovanje je dugačko posle, pa... Povile, tako sakate neko prašanje?